Ngona tubula la utubula kolona musubula ngona shondene na ngotubula la utubula kolona musubula ngona shondene na angazi ukuthi ngoneni angizwanga nje bengixoxa lapha into engizwe beyikhuluma babephendula inkulumo yami yepolitiki nabe bekhuluma politics yokuthi baphula umthetho kodwa kabameli bami bathe bazoke babhale nabo ngokomthetho babatshena ukuthi lesigweba silungile aniyazi ukuthi uhambe iphelele phi leyo kodwa lapha ezoba nzima khona uma kuthiwa angiyodonsa ejele ngingonanga lutho nami ngihambe nje impela ngiyongena Sholozi kimina ngibonisa ukuthi abaphathi bomthetho mhlawumbe nabaphathi bezwe abazi ukuthi ukuphathwa kwezwe kusho ukuthini nokuphathwa komthetho kusho ukuthini awuthi uma unikezela amandla ubusudlala ngawo ngoba bangenza ukuthi kube nomonakalo omkhulu ezweni obungeke kube khona kunjalo ngiyethemba ukuthi nokukhumbula ukuthi nangenkathi kwakhiwa le commission ngabatshela ukuthi bayokhala ngelinye la ngoba benza into engenziwa alikho izwe lake lathi awungiphenye nguhulumeni alikho nelilodwa uma wenza lokhu kusho ukuthi awulazi ukuthi izwe lisho ukuthini ngoba izwe nelizwe linemfihlo zalo linezinto zazo engakhulunywa ngazo awukwazi futhi ukuthelisa abantu bethi asiyithandi lento uyenze ngoba uduphethe umthetho cabanga ukuthi ukukhuza kwenu nduna zami ezingiphethe kubalulekile mhlawumbe abasiphethe kufanele bazi ukuthi baphethe abantu asikwazi ukuluswa njengezimbuzi shonzwe ngapha kufanele ukuthi sihloniphane sihloniphe umthetho ngenkathi ngisalula inkululeko ngangawuhlonipha umthetho wabacindezeli bangibamba bangifaka ejele ngathi bangibambe ngoba benamandla ngingenawo beneyinsimbi beneyibhambe benakho konke ngeke ukuthi sengikhululekile ngalwa ebese ngibanjwa yilabo bathi kunombuso wentando yeningi okufuhlonishwa khona umthetho kodwa bona bangawuhloniphi ngiyaphika angazi ukuthi abameli bothini kodwa mase kufike egcineni kimina ngiyosithatha esami isinqumo Sholozi hlala makayitosa ngiyabonga ke nje bafowethu induna bonga kakhulu ukuthi nivele nizongibona njengoba ngisabhekene nalenkinga mhlawumbe izwe kufanele balibone ukuthi isizwe asiyithandi lento sokuphela amashumi 20 eminyaka ngilandelwa ngamacala namhlanje ngeke ngikutshena ukuthi ngonani ngisho lichithwa icala liyabuyiswa uhulumeni laze lachithwa ngisho igaba ezintathu laze lachithwa bamangali uqobo kodwa balibuyisa angazi ukuthi ngenzani ngoba phela labantu abale phezulu ngeke umbuze nokumbuza asibaboni ngisho dwendweni kambe umuntu ukumbuza abantu nje abahlala lela singazibona kodwa kangibonge bafowethu ngibonge nonke ngikuthatha kakhulu lokho angikuthathi kancane ngicabanga ukuthi nabantu bayabona ukuthi nampa abaholi babo beyinsizwa zesizwe bayakhuluma mhlawumbe kufanele nababona ukuthi ayincane le ndaba kodwa kangibona yenganini sofela khona yenganini